Učimo se azerbajdžanščina. Tema lekcije: kuhinjsko shranjevanje. Gidergabe. Posoda za hrano. Nahar kutusu. Škatla za malico. Gida paketi. Vrečka za hrano. Dondurucu paketi. Vrečka za zamrzovanje. Gida pljonkası. Živilska folija. Alüminyum folga. Aluminijasta folija. Kiler. Shramba. Metbeh škafe. Kuhinjska omarica. Metbeh siyirmesi. Kuhinjski predal. Metbeh refi. Kuhinjska polica. Edviyat refi. Stojalo za začimbe. Paket klipsi. Sponka za vrečko. Gab yuma mayesi. Diterdžent za posodo. Gabiyan maşın için yuyucu. Diterdžent za pomivalni stroj. Gabiyan maşın. Pomivalni stroj. Gab süngeri. Gobica za posodo. Gab fırçası. Krtača za posodo. Sürtme fırçası. Krtača za ribanje. Sürtme süngeri. Čistilna gobica. Gab kurutucu. Ocejalnik za posodo. Metbeh canağı. Kuhinjsko korito. Çanak süzgeci. Cedilo za korito. Kağız desmal. Papirnata brisača. Temizleme bezi. Čistilna krpa. Temizleme salfetleri. Čistilni robčki. Temizleme spreji. Čistilni sprej. Sprey şişesi. Pršilka. Rezin elzekler. Gumijaste rokavice. Koš za smeti. Zibil torbası. Vreča za smeti. Tekrar emal kutusu. Koš za recikliranje. Kompost kutusu. Kompostnik.
Süpürge. Metla. Hekendaz. Smetišnica. Döşeme bezi. Talna krpa. Sürtme fırçası. Temizleme spreyi. Kağıt desmal. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.